letimo, pozdravlja Veljkograd. Kamo mi spališe crkvu, u kojoj venča se mlad. Kamo mi spališe crkvu, u kojoj venča se mlad. Bez otadžbine na krfu živeh ja, ali sam ponosnog lico, živela Srbija. Ali sam ponosnog lico, živela Srbija. Blagosloven da si, brate, slavu Božju pamti, milost primi. Blagoslovena da si, sestro, u miru ostaj mi. Sve što si sanjao, u njoj si našao, pored srca sa sobom poneo. Sve što si voleo, tamo te čekalo, znamenje sveto u zemlju pilo. Beli anđele, baci strele pravedne, da bližnji svoga zavoli. Mirnih caruje, da se nebo odmori, sve nas manje ostaje. Svake se molitve prinoše zemlje jedine. Uvijek i u vjekove vjekova. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grijehe naše. Vladiko, oprosti bezakonja naša, sveti, posjeti, iscijeli nemoći naše. Imena Tvoga radi, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Duhi pravedni skončavši sja, Dušu raba Tvojego spase u pokoj, sohranjaju ovo blaženje žizni, jaže u Tebe čelovjekoljubče. Pokojiši Tvojim, Gospodi, i nježer si sjati Tvoji upokojevaju Tja. Upokoji dušu raba Tvojego, jako jedin jesi čelovjekoljube. Slava
Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Ti jesi Bog sošedi vladi, uzjokovani razrišili, sami dušu raba Tvojego upokoj. Ninje i prisno i vo vijeki vjekova, amin. Jedina čistaja i neporočnaja Djevo, Boga bez sjemene rođaja, moli spasti sja duši Jego. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Bože, duhova i svakoga tijela, Ti si smrt satru i đavola pobjedio i život svijetu Tvome darovao. Ti sam, Gospode, upokoji dušu usnuluga raba Tvojego, dragoljuba i svih postradali za vjeru i otečestvo u mjestu cvjetnom, mjestu svetom, mjestu odmora, odakle odbježe bol, tuga i uzdisanje, svaki grijeh što su učinili riječi ili djelom ili mišlju, tim kao blagi čovjekoljubi Bog oprosti, jer nema čovjeka da živi, a da ne griješi. Ti si jedini bez grijeha, pravda je Tvoja pravda, vječna i riječ je Tvoja istina, jer si Ti vaskrsenje, život i pokoj, usnuli slugu Tvojim, dragoljuba i svi postradali, za vjeru i otečestvo, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Otcem i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i u vjekove vjekova. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sokranjaja krestom Tvojim žiteljstvom. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Bože slave, Oče Svedržitelju Bože Savaote, Ti si drvetom života usred raja dao praobraz životvornoga krsta, na kom je Tvoj ljubljeni sin bio prikovan i umro, te smrću smrtu mrtvio, njega si darovao svoj svetoj crkvi kao nepobjedivo oružje, utvrđenje vjere, krepko pouzdanje u spasenje i sticanje života, nepostidnu nadu. Stoga mi, Tvoji služitelji, blagodarni što smo se udostojili tolike Tvoje blagodati, slavu, blagodarnost i smireno poklonjenje prinosimo na molitvu Tvome veličanstvu. Pošalji sada blagodat Tvoga presvetoga duha, milostivo gledajući na ovo znamenje koje obilježava slugu Tvoga dragoljuba, blagoslovio sveti da bude strašno i moćno znamenje protiv svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da odgoni i odbija sva lukavstva i navale đavolske, Tvome narodu da bude moćna zaštita, utvrđenje vjere, ukrepljenje nade, napredak u svim vrlinama, milostivo, poslušaj, Gospode, sve koji Ti se molim za spasenje i kao što si krstom oslobodio svijet od grehovne osude, tako učini da Tvoji služitelji koji ovo znamenje sa vjerom načiniše i podigoše ovdje iz ljubavi prema umrlima i usnulima, silom krsta Tvoga ljubljenoga Sina uvijek budu pobjednici grijeha, daruj im sva svoja zemaljska i nebeska blaga, vjerne krstom svagda vodi na dobrom i privedi da prime nebeski vijenac, jer si Ti izvor osvećenja i darežljivi davalac dobara i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Osvećuje se ovo znamenje blagodaću presvetoga Duha, kropljenjem ovom osvećenom vodom vo ime Oca i Sina i Svjatago Duha. Amin. Osvećuje se ovo znamenje
blagodaću presvetoga duha, kropljenjem osvećenom vodom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovo znamenje blagodaću presvetoga duha, kropljenjem ovom osvećenom vodom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i u vijeki vjekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, koji radi našega spasenja bio na krsnom drvetu raspet i izvolio da podnese smrt i posle 3 dana vaskrsao iz mrtvih, zastupničkim molitvama svoje prečiste matere, silom časnog i životvornoga krsta i radi svih svojih svetim, da se smiluje i spase nas kao blagi čovjekoljubivi. O blaženi, uspeni, vječni pokoj podaš, Gospode, usopšemu rabu Tvojemu dragoljubu i svim postradalima za vjeru i otečestvo i sotvorim, Gospode, vječni pomen. Vječna ja pamjat, vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. Neka je vječan pomen, Bog duše da im prosti. Draga braćo i sestre, u ime našeg prosvećenog vladike gospodina Fotija, prije svega želim sve da vas pozdravim, da vam prenesem njegove pozdrave i blagoslove povodom ovog nesvakidašnjeg događaja, kada evo nakon velikog broja godina i ovdje u Bijeljini dočekasmo da se ispravi jedna nepravda koja je učinjena prema našim predsima koji su bili pod vodstvom čovjeka koga danas spominjemo, gospodina Dragoljuba Draže Mihajlovića, generala srpske vojske. Svjedoci smo da se ispunjavaju one riječi iz blaženstva. Blago vama koji plačete jer ćete se utješiti. I zaista došla je utjeha svima onima koji su bili ožalošćeni radi nepravde koja je učinjena u onim strašnim vremenima. Mi se danas molimo Gospodu Bogu za njihove duše, prije svega iz razloga što su se borili da u školi bude vjera, da u vojsci bude rodoljublje, da u politici bude poštenje i da u državi bude Božji blagoslov. Upravo radi tih ideala stradali su oni koji se danas molitveno sjećamo. Nažalost, bilo je i naših predaka koji su bili protiv toga da u školi bude vjera, da u politici bude poštenje, da u vojsci bude rodoljublje i da u državi u kojoj živimo bude Božji blagoslov. Radi toga, svi zajedno koji smo se danas sabrali od danas na ovom svetom mjestu, na trgu generala Draže, pomolimo se Gospodu Bogu zajedno za sve naše pretke, za sve postradale, za vjeru, krst časti i slobodu zlatnu. Neka im je vječan pomen i da nam budu svijetli primjer da Bog nikoga ne ostavlja i ne zaboravlja, jer ovo je sve što se dešava po promislu Božije. Vi koji ste se potrudili da ovo djelo veliko učinete ovdje i u Bijeljini, neka vam Gospod uzvrati svakovrsnim dobrom neba i zemlje. Amin. Živi i zdravi bili, Bog vas blagoslovio. Živjela Srbija! Živjela Srbija! Živjela Srbija! Živjela Srbija! Živjela Srbija! Budućnost
svoje domovine i svog vremena. Danas na ovom mestu odajemo počast i oživljavamo sećanje na armijskog generala i načelnika štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, ministru vojske i vazduhoplovstva i mornarice Kraljevine Jugoslavije, generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. U narodu poznat još i kao Čiča Draža. Rođen je aprila 1893. godine u Ivanjici, a zverski ubijen 17. jula 1946. godine od komunista Antihrista. Ovim povodom, u ovom velikom istorijskom času, besedu će govoriti član Krunskog veća i zaslanik prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića, akademik Matija Bećković. Izvolite. Poštovani sabore, uzimam reč kao izaslanik prestolonaslednika Aleksandra, kao član Krunskog saveta i kao sin svoga oca na otkrivanju biste generala Mihajlovića, vođe prvog pokreta otpora u Evropi, legendarnog heroja, kako ga je nazvao drugi legendarni general de Gaulle, odlikujući ga ordenom ratnog krsta, ukazom koji je čitan pred svim bataljonima francuske vojske. Svakako da među legendarnih herojima ima ravnih generalu Mihajloviću, ali teško da mu ima ravna među novomučenicima, kako još nije nazvala njegova crkva tog monarhistu koga se kralj odrekao, a on kralja nije nikad i ni po koju cenu. Ovaj tragični junak, najodabraniji, najodlikovaniji i najobrazovaniji srpski oficir, koji od mladičkih dana nije skinuo uniformu, služio je 3 kralja. Sa dvojicom je vodio pobedničke balkanske ratove i prešao biblijsko-albansku Golgotu. Po 3. je bio vrhovni komandant kraljevske vojske i ministar vojni jedne savezničke vlade. Bio je prvi vođa prvog pokreta otpora u istoriji, koji je bio ucenjen i za kojim je raspisana poternica. U nekoj vrsti parodije istorije general Mihajlović je optužen za kolaboraciju, iako su u njegovom štabu bile savezničke vojne misije koje su te klevete uzalud demantovale. Pošto nije silazio ispod 1000 metara nadmorske visine, a na svojoj zastavi ispisao sloboda ili smrt, tužilac je rekao da takve optužbe izgledaju paradoksalno samo na prvi pogled. Njegovu ženu i 3 dece okupator je odveo u logor, odakle ih je izbavio general Mihajlović, dajući u zamenu 2 zarobljena nemačka oficira. Na optužbu da se nije dovoljno borio protiv Nemaca, Jovan Plamenac, profesor Oksfordskog univerziteta, odgovorio pitajući britansku vladu: nije li to ista primedba koju ste uputili Stalinu? Još se niko nije setio da optuži Nemce da se nisu dovoljno borili protiv njega Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, goreći je kao svog najvećeg neprijatelja na Balkanu. Odluka Winstona Churchilla da se na kraju rata odrekne generala Mihajlovića u korist maršala Tita bila je za sudbinu srpskog naroda jedna od najkobnijih u njegovoj ukupnoj istoriji. Tim povodom sveti vladika Nikolaj mu je napisao: vi ste se odrekli generala Mihajlovića i odlučili za jedno nepoznato lice iz podzemlja, a time i protiv srpskog naroda.
Slobodan Jovanović je 11. septembra 1944. godine ministru inostranih poslova idno uputio ove reči. Kad je 1941. godine srpski narod vezao svoju sudbinu za sudbinu Velike Britanije, ova posljednja stajala je sama u borbi za pravdu. Niko od nas nije očekivao da će u završnoj fazi rata posle toliko prolivene krvi baš Britanci da osumnjiče taj narod da se da voditi od izdajnika. Ta okolnost, a o drugima da se i ne govori, stvorila je među Srbima kako ovdje na strani, tako i u zemlji utisak da vlada njegovog veličanstva iz nekih nepoznatih razloga nije više prijateljski raspoložena prema srpskom narodu. Možemo li dodati kako se čini da je unekoliko tako i danas i kao da je ostajući verna tom raspoloženju britanska vlada nedavno predlagala rezoluciju genocidnom srpskom narodu, onom koji je nekoliko puta bio predviđen za uništenje, onom jedinom u Evropi za koga su nacisti propisali kvotu 100 za jednog. General Mihajlović se nije osvrtao na klevete i tvrdnje lažnih svedoka. Bilo mu je važno da kaže i zavešta svom narodu jednu istinu. Nikada i ni po koju cenu nije sa mojim znanjem bilo nikakve saradnje sa okupatorom. George Orwell je 1945. godine napisao da u istoriji Britanije nije zapamćena takva cenzura štampe. Suočeni sa dokazima da Mihajlović nije nemački agent, novine su odbijale da te dokaze objave. Rebeki Vest je tada prečeno da će biti uhapšen ako nastavi da brani generala Mihajlovića. Tadašnju cenzuru spominjemo zato što se čini da, kad je reč o Srbima, nije nestala ni do dan danas. Bezgrobni komandant bezgrobne vojske dao je za svoj narod sve što živ čovek može dati. Američki Times je u nekrologu objavio: svet se trese iz temelja. Mihajlović, časni rodoljub, pao je kao žrtva i mučenik pod noge komunističke najezde sa istoka. General Mihajlović, izdani saveznik, nije izdan samo u ratu, nego i u miru, i ta izdaja kao da još traje. Izdan dok je bio živ, odlikovan je pošto je streljan. A streljan je 17. jula 1946. godine, u isti dan kad je pogubljena ruska carska porodica i kad je rođen prestolonaslednik Aleksandar. 2 godine kasnije, 1948. američki predsjednik Truman odlikovao ga je legijom za zasluge u stepenu glavnog komandanta, ne samo zbog spasavanja američkih pilota, već i zbog doprinosa savezničkoj pobedi. To odlikovanje nosio je de Gaulle i britanski kralj George V. Međutim, odluka o odlikovanju objavljena je tek 1967. godine, 23 godine kasnije, a orden je uručen posle 38 godina, tek 2005. njegovoj ćerki Gordani u Beogradu. Razmaci u tim godinama sve govore, a rovanje s mrtvim Mihajlovićem i klevetička kampanja ne prestaju. Generala Mihajlovića odlikovala su 3 američka predsjednika: Eisenhower, Truman i Reagan, ali nije još nijedan naš. Njima su se pridružili i 5 guvernera saveznih američkih država i 14 članova kongresa, mnogi pisci, filozofi i novinari.
Skupština Srbije zakonom je izjednačila dva antifašistička pokreta otpora, ali kao da nije. Sud je presudu Mihajlovića proglasio ništavom i tako ne samo rehabilitovao njegovu ličnost, nego i odbranio njegovu čast. Tražen je njegov grob, ali nije pronađen. Upućeni tvrde da među živima ima ljudi koji znaju gde je, ali kao da je još uvek to državna tajna. Priznaje se da je već kao izdati saveznik i proglašeni saveznik okupatora spasio 540 američkih pilota i sa svakim od njih se rukovao pre ulaska u avion, ali prilikom obeležavanja operacije Halijard u Franjanima Mihajlović se gotovo ne spominje. Kažu da su to učinili srpski seljaci, a ne kažu da su i te seljake koji su pilote mesecima krili u svojim kućama, posle rata hapsili, a neke istreljali. Kako su to u novim knjigama utvrdili mladi istoričari. U poslednjoj reči general Mihajlović je rekao: gospodo sudije, onaj koji nadilazi ovo vreme dostići će istinu i o nama koji odlazimo i o vama koji stupate na naše mesto. Njegove piste su otkrivene širom slobodnog sveta, a odnedavno i u njegovoj zemlji. Pre 70 godina u Čikagu, a evo danas u Bijeljini. Slava bezgrobnom komandantu bezgrobne vojske generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. Slava i pokoj braći poginuloj na dve strane u istom času za istu zemlju. Slava im! Od danas ovaj velelepni spomenik svakodnevno će nas podsjećati na junaka koji se nije plašio smrti, koji je verovao da život ne vredi toliko da bi se čast žrtvovala radi njega, da je život u ropstvu gori od smrti i da je velika smrt jedini cilj života, ali i na sve hrabre i razborite ljude koji su svoje živote dali za ovu zemlju na kojoj danas stojimo. U to ime, u ime Odbora za izgradnju spomenika obratit će nam se gospodin Milenko Nikolić. Časni oci Srpske pravoslavne crkve, u ime organizacionog odbora za podizanje spomen Draži Mihajloviću, prije svega želim da pozdravim sve prisutne koji su došli da uličaju ovaj događaj. Ideju o podizanju spomenika legendarnom prvom gerilcu okupirane Evrope potekla je od našeg sugrađanina gospodina Gorana Jovića, da bi kasnije relativno brzo prešla put od ideje do realizacije. Treba pomenuti da su odbornici grada Bijeljine dali podršku našem poduhvatu usvajanjem odluke o podizanju spomenika na trgu koji od 1992. godine nosi generalovo ime. Masa građana i ustanova našeg kraja dala je dobrovoljne priloge za podizanje biste, na čemu im najtoplije zahvaljujemo. Hvala i našim najjačim narodavcima, Srpskom fudbalskom klubu Srbija iz Perta iz daleke zapadne Australije, njihovim članovima i navijačima. Kao što se kralj prvi Petar Karađorđević vratio 1993. godine na istoimeni trg, sa koga su ga njemački i domaći nacisti nasilno uklonili aprila 1941. godine, došlo je vrijeme da i ministar vojni Kraljevine Jugoslavije dobije odavno zasluženo obilježje u našem gradu. Nestajale ideološke stege koja nije dozvoljavala objektivan pristup našoj burnoj istoriji, Draža Mihajlović je mnoge druge heroje simbol slobodarskog duha srpskog naroda koga je skoro 50 godina bilo zabranjeno spominjati. Ali istorija strpljiva učiteljica, ona sve postavi na svoje mjesto poput i ovog spomenika. Ne radi nas, mi smo tu najmanje važni, nego zbog budućih generacija za koje se nadamo da će imati slobodu duha da objektivno valorizuje svoju prošlost, a svaka prošlost služi samo budućnosti.
Zato još jednom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinijeli podizanju spomenika generalu Draži Mihajloviću. S vjerom u Boga za kralja i otadžbinu. Živeo kralj! Živeo kralj! Pesmu o Draži na guslama izvešće guslar Miloš Marjanović. Kada cvjetali voda i cvijeće, okoljena Dobrunska rijeka, ozdo Dražu na Nišanu čeka. Kada četnik iz kloništa kroči, dah mu stade, ne vjeruju oči. Dovalila ta crvena banda, uotiše Dražu na prevaru, baš u mjestu pa imenu ravnu, u ruke je dopao dušmanu, ej srpskom rodu, povraćio slavo. Čičana žubazova je banda, dopratila skroz do Beograda, na razne ga navadila muke, slaviše mu i noge i ruke, a u tome velikome jadu na živome očupaše brodu. Po nalogu što je Tito dao, ej s njega živome otpadalo. Ide Goljeta Tito molio, da bi Draži život poklonio, a Stalin je pritisak vršio, da se ne bi Draža pogubio. Prepade se Tito Srbije, da će Draža biti vođ Rusije, da će Draža biti vođ Srbije. A Tito se muči i koleba, da li Dražu pogubiti treba, a Roosevelt na Tita namignu, sklanjaj glavu velikog
Srbinu, jer ako ga živo ostavimo, politiku svoju tad gubimo. Narednije 100 godina neće biti sreće Latinima. Mudar Tito pa se dosjetio i sudsko je vijeće sastavio. Samo Srbe traži da presude zbog njegove samovolje lude. Presl sam u srpskoga svjedoka, što je gledao sa oba dva oka, a Đoko se on Jovan izlaše, ej pukovnike, general bijaše. To je gruba krvoloka, do lišće došla je potoka i ubila tamo čiča Dražu, ej mudru glavu, Srbima najdražu. Samo što je vjera svome rodu, borio se za srpsku slobodu. 17. jula on poginu, duša mu se u nebe savinu, a godine 46. za Srbina pobne i proklete. Čiča Dražu zapalila ozda, ej za grobu se dodala sredozda. Pesmu Vidi majkon iz Polje četnika, onaj prvi, to je moja dika. Izvešće izvorna grupa Milenko Đukić, Čiko. Vidi majkon iz Polje četnika, onaj prvi, to je moja dika. Onaj prvi, to je moja dika. Vidi majkon iz Polje četnika. Srpkinja sam na čelu mi piše, na čelu mi piše, Srpkinja sam na čelu mi piše, na čelu mi piše. Košulja mi natamljan miriše, natamljan miriše, košulja mi natamljan miriše, natamljan miriše. Grlo pjeva, srce ga moli, a srce ga moli. Grlo pjeva, srce ga moli, a
Dame i gospodo, pristupat ćemo svečanom činu otkrivanja spomenika. Pozivam unuka generala Draže Mihajlovića, gospodina Vojislava Mihajlovića, da otkrije spomenik. Bravo! Poštovani posetioci, sledi polaganje venaca. Pozivam prisutne da polože vence. Jula 1946. od nasilnika koji revolucijom otaše Kraljevinu Jugoslaviju, promenivši vrednosti i ideale za koje su ljudi živeli i umirali, ubijen je general Dragoljub Draža Mihajlović, odan do kraja tim vernostima. Nemojmo da zaboravimo sve one koji su svojim žrtvom zaslužili da mi podignute glave opstanemo u istini, ne imajući udela u gnusnoj laži nanetoj od duhovnih ubica. Ma gde ko od poštovalaca lika i dela generala Mihajlovića i njegovih saboraca bio, neka mu 17. juli bude podsjetnik ispisan crvenim slovom. Danas, ovde u našim srcima, mrtva prošlost život pripoveda. Da se ne ugasi, da ne svene, ne ode samo u san i uspomene,
već snagom duha koji luta, bolom što ko pobeda sija, priprema postolje i presto za čoveka koji ne meri granice i nema obličja koje može progutati tama, koga neće od zaborava skriti magle, niti tuđa sećanja. Slovo držimo i glas dižemo, zbog onih koji životom platiše budućnost potomaka potonjih. Slava im i hvala na tome. Amin. Stani ti tu, slobodno. Samo malo da je kalinu. Čekaj, sunce. Fotograf. Sada slika. Bojno crno-bijelu. Samo slika. Gospodine Bečković, danas su bili na otkrivanju spomen biste Draže Mihajlovića među rijetkima u cijelom srpskom korpusu, na cijelom srpskom prostoru. Kako ocenjujete ovaj čin i kakva je vaša poruka danas? Posle 80 godina završava se Drugi svjetski rat. Izjednačena su dva antifašistička pokreta otpora. Rehabilitovan je vođa jednog od tih pokreta, general Dragoljub Draža Kajrakos. On nema groba, on je streljan 17. jula, isti dan kad je pogubljena ruska carska porodica i kad je rođen Krasnodarski Aleksandar. Već dovoljno simbolično govore ti brojevi. Ne slučajno je izabran taj dan. On je jedini koji optužen na kraju rata na saradnju sa okupatorom, a pošto je streljan na nepoznatom mestu, on je odlikovan od američkog predsjednika Trumana ordenom za zaštitu koji su dobili britanski kralj George V i general de Gaulle. On je odlikovan također od generala Eisenhowera i predsjednika Reagana. Kod nas da još nije odlikovao niko, a ja sam svoju reč završio. Slava maloj braći na dve strane u istom času za istu zemlju. Da bismo imali neku budućnost, moramo uraditi ono što su uradili svi drugi narodi. Generala Mihajlovića niko nije smatrao zaradnikom zatvora, osim njegovih političkih protivnici. Nemci su ga gonili, on je prvi vođa pokreta otpora za kojim je bila raspisana poternica, koji je bio ucenjen za 100.000 zlatnih nemačkih maraka. A nemačka ucena 50 godina nije objavljena ni u jednom dokumentu naše istorije. Njegov grob se ne zna, ali ja mislim da on postaje simbol pomirenja i u tom pomirenju učestvuju svi kojima je stalo do naše budućnosti. On je najodlikovaniji, najobrazovaniji
srpski oficir koji je bio u Balkanskim ratovima, prešao je Albaniju i prvi kazao 1941. godine da u srpskom jeziku ne postoji reč kapitulacija. Bio je pukovnik, posle general, kao ide Bog. Za nas, za naš savest, za našu istoriju, za istinu, važno je da više to klevetu ne produžavamo, jer to što smo mi govorili, o njemu nije govorio niko. Snima se film baš ovih nedelja o akciji Halijard, gdje je taj vajni saradnik okupatora spasio 540 američkih pilota i to pošto je optužen za saradnju. Svakim od njih se rukovao, ali nije napustio ni po cenu svoju zemlju. Kralj ga se odrekao, ali on se nije odrekao kralja. Srbi u slobodnom svetu podigli su njegov bister, pa posle 70 godina, posle je ta bista otkrivena u Čikagu, evo je i ubijen. Srpske nacionalne spomenike. Dobro, hajde. Tu si ti, dobro. Evo ga, sačka još. Širi barjak. Ajde, dok se ne da bude. Bravo. Sad ti mi se vidimo. Da vidim. Tiho spuštala se letnja noć na Cer, na tu gordu planinu. Čak i divlja zver gubila je smer zbog čudnog straha da će smeta četama što kreću se bez daha. Drini, Savi, svuda gde je plač, tamo hita britak srpski mač. Samo laki bat, niko nikog zvat te noći neće, dok se vojska propulancima i brdima kreće. Sred tog mraka preko obronaka svakog srce mori, svakom vatra u grudima gori da se odmah bori. U toj zemlji gunja, opanka, gde su zore večno crvene, nikad boj ne spi. A kad žito zri, tada bez prestanka svud se čuje pesma Danka, pesma od Uranka. Oh